الام اوقات كتير بتحس بالذنب دايما ناحيه ولادها. صح. وده ممكن يكون يعني احساس طبيعي، بس بيفرق من ام لام. في واحده بيبقى عندها بس الاحساس زياده شويه، ده بيخليها ممكن غصب عنها ممكن تتصرف تصرفات فيها اخطاء زي ما حضرتك قلتي، ويخلي الولاد شويه عندهم نوع من انواع الاعتماديه. صح. ازاي هي تقدر تهرب من احساس الذنب ده، وازاي تقدر تتعامل معاه؟ احساس الذنب ده ليه علاقه يعني شبه وطيده بالسوشيال ميديا. انت بتتفرجي اللي انت بتشوفيه مثلا على السوشيال ميديا مش حقيقي، فانت بتشحني نفسك بطاقه، ده الامهات بتعمل والامهات بتسوي، ده هم بيروحوا، ده هم، اشمعنى انا مش قادره، اشمعنى انا، فنبدا في جلد الذات، ونبدا بانتقاد نفسنا، ونبدا بان لا ده انا كده ماشيه غلط، ده انا مبوظه الدنيا، اتفرج هنا واسمع هنا واشوف هنا، والحاجات الورديه اللي بيجيبوها في التلفزيون، لا هم مش بيطرحوا حاجه حقيقيه.